Da kajing sokya halor kajing long jingman jong gejala halor bakumno banyada ya kajing wanpur jong jing pang coronavirus hapo gejala dang hagine kitayo ki baladap kane kaseng RBY DSO kalalej ban khangdam ya kawai ka surok banyaj kali kabadon sya kithan khulia markang kabadon sya khaput bat gejala Asam. Menta kesingipat kalawan mi sya office trekam jong i deputy commissioner Kariboy district ikong RM Kurba na kebenta ban pensengau ya kajing don kam ban khanglut ya borok kilenti na ki khaput bat kiwe pat gejala kari khamtam bat gejala Asam. Ha keju kepor kane keseng kalapan sengau ru ahkamat i deputy commissioner ke distrik ha kebaide bat kajing jong ki pajba ban penrung kerteng hawa adhar nambar bat kajing jong ki pajba ban penrung kerteng ban yo ya kiskim shnaying baduk hapo ke distrik. Ha kane kesingi na kaliang jong kane keseng RBY DSO lalej ban mikmat da uba kerbok malai ubade general secretary keseng usamla star biglan shela ubade finance secretary keseng uba Sebastian Malai ubade presiden keseng na dan circle. Ane kesi na kaliang jong keseng hadin bang iladap wan khang Widi bagi cingking kepada hapo markang hadin bangilan yo jor bubun tam lain lagi border side ina wan penduk taksi hal disi ban na yang disi kala ai ke jing kular banang ne syakmat bahagi bide bagi hisnong di bahab bagi border area ba bana kaliang ke police department lembat na kaliang bor sagaan bakin kamputing kambaha namar bakumu kabalong menta bat tumbang ilap adu menta ba ke bubun ki pajba bat ki remak syno ki border area ki simke ai kene ke jing purstet jong pang tede lor kan nurim na kaliang jingi daga musim kejing sukia ke bujur mena kene rung ledak kang itu ciking dan lor kan nurim ni wan mi biang bisi ban kerpat iki bakin ai ilang ke kejang kemon na mata ba ilak ban yedai jing purstet jong ne yang Jepang i penpau kejing sukmen ban ngaliang jaga disi marsen pendu i gila fun ya SP ban ngaliang polis department hagen kesi dengan kla gila okin ngaliang polis department mata kesi gila lek segi border area ban pen untuk tan mangusnai cad pernihan di ngaliang jengi ka senghi kerpajur ya ke disi lam bat bo jong polis department ba kin perking ba hagidi ba tiga border area nama ka jingma kalong ba di border area hi kamdon ka tes kamdon kono ka kajing penisah la kajing yo ni bom yo pang kat ngaliang ki pajba pede na idon ke musim perkham na bata kajing insimet kajing ki yailan na rumba snong ki peni yailan na ki sang samba snong ne ki yailan ya kajing peni ki terbar snong kajing ki di i kumba gila pengkinya ki kedon anji bala mana na kaliang joka sarkar kentam de na kaliang joka disi ke bala de mana maham abide bagi border area lem bagi rumah snong bakin simkia ba na batagi briu u bakin nom ya namar bakumbalong hadu matang bakin interstate hadu mata kadang lockdown jadi lor kan yang ngurim ba i kajingma kami ban kumba galong mentah kajingpang le porbo jingiru kadang kilo kiu di kumbu agak yang ini kita lagi sekian bujur dari lor ngurim ni waktu ini di sini ban mentah ini kindu dan di SP nang ba kam kan ya seman te kerja opor lagi yang keseng kada gesi wan kindu di sini habide bat ki tu gilong ying gi bedok ki biyo yang skim PMAGP aga bana ni kwa kajing pensyai na yang jaga disi haga bidi bat itu gilong yang bedok namar kumba kolong mata ngilap kajing ujar lagi bubun ki pajba ki bidi yo tu skim di ong betang gitu ki beladon lupa ka dahar tang gitu ki di banyo itu bom don ka dahar pada ki ong ba kinumio yo tu skim jadi lor katakan ngurim bana kaliang jingi ni pa bon ilawan kendu ya imam mentaksi bat nagaliang jing ila pensyai ba kamlong kumta borok kinyo lot te bat nagaliang kadisi ala pa ya ki blok development hama bro ki bahab ko jong riboy bro sofli ba kin pelong kajing le penderung ada harga pang na bata gitu gede hok ni ngir ka skim te bat keju ko porro ni kepan ba nagaliang di blok development bakin simkia nang nesakman hawide bagan ka tam namar ba kumagitip mangilam hadu matang ki bubun ki pajba kamtam lay ki don kajing sir jing ma hawide nu jumpang dan mata pada ka don sagwan ka jingwan son yo ta wadhar kanang pen kelumar kli kanang pen kelumar jemut kamtam kenole ya ki rumba snong ki ba don kajing terkam ka khian nam ta ki imlang
salah fokus nak tahu jengki dede hello kan ngurim nak liang keseng dak jing sokia iwan ikundu I ba nak liang jaga disi kalau percaya pajak ba nak liang blok development bekinwan haman lagi senang bekin pendek na bata ban sendok kepang na tahu di arhar